Yo te mo yo follow fa fa talo fa tu Samoa lo fa fo mo wala nei vanga on la fiafi ina o tolu minute o te nei le tu la lima. E le tau tua fa wa wala Bluwave TV. E se foi pro clamio le tau te ya e mo mo via fa vo so tato o te ro. E le dei aso lua aso no fa le masino ambrilla. Lua fe lua se furu ma tolu malo fua ai lo mo ai le anga le fa so. Ya e me se fo yo le anga le tau muli o so tato tapa au sili le langi. O ia lava o mawhai ei fo, o ne te ina mailo sui fua, ia mai solo uola vi vai. Le fu o tātou toi whailoa i lumo nuu, ai le o tuo nuu, ia ina lange mamama le sui fua lau le lei, ia ina sui fua maua fo, ia le o le taape o papa, o ia fo i whapeo nisi o le to tele, o whia ngai fo i mawha anoa noanga, ia le ngata i leo, tūlanga o whawhitauli o le nei fo i sui fuanga, ia a whapeo fo i oro e fia ma maua lava o ele oli le nei aso, tau te fia pia i le alofa ma le anga le lei o le tua. A ta alofa mau folo fantu. Ua, fai fosi umi orangiva, ia so kakau kere i whailoa. Ia tātou porokalame, wha au ma porokalame wha ngā solo i le aso ma le aso. A ta alofa la mau folofa, ia i le taliturunga, ia ua whaatiri foi mo lea e peo le tala i tautai. O le vasa, ia ua sauni foi i tautai e a leanga ona. Fa ele i whanua o le whaatama soali inga le nei aso e ala fo i ngā luenga o loo whia ngai ma sio tātou utunu o Samoa. Ma lo le pale ma lo fo i le tāpuai. E walanga upu e manzania i le atunu ue le zidi lava fo i le tai na i lo le tāpuai. E le whai ngā luenga uma tangata uma. E le o whioa i uma kangaka uma. E iai la le ma losi fo i le whamai o i la tau o lo po le fala. Ma tapu tapua ia whaiva. Ia wao whaiva orka malo fe pōna fua io na e manu malo ma e manuia. Ia ta seu ngā sio nā lo le antio ngie. Mai a whamuyanga riko inga sa wia inga alu. Ia boliuli lo tino. Ia malamalama lau sila sila. Matotoa lau sila sila. Ia manuia o whaiva lo fia. O whapenga fui whamuyanga e vatu e mantua. Ia te outou, mai tātou umalawa foi. Ai mai se le whanau leu sua i a onga i lea tai au ma le tai au. E lea ia se whanau e le tu umuri atu, aruaku, songi atu ia mama ma papa, ia ma whaamanuia ma mai i se whaamanuianga o nā lua i le lea onga. Ia i foi la le tonunga whapena uma tātou le foi la ua whaasifo le lai lona tau fiafia miso le taimia mātou iau te ronei. Whaatalo whātu mōfo lo whātu asia tai a te auto umare nei vaenga o lea fiafi. Ia o sa lava mawhai ngā Samoa le atunu e au talanga tā o le fuela vilavi. Whamai o lei e vivia. Wata otoa. Ia o se alo. E moni a upu. Pe au iai la ka whakalofa. Pe le au iai la ta whaatalofa. O mamalua mawhai ngā Samoa mai le matasaua i fitiuta. Se ia pa ia analenga e tūla lanta i whale moa whamai na tau wilo ai manu o malo. Awa ainga matama o tama ma ainga o nofo, ainga o papa, ainga o ainga na tawhaifa. Ia o le fatu ainga tausi lea atu mua mapule o itu au mala taua ainga i le dai ma le vaa o whono ti e eilo utaritonunga nu atu whaatini o tausala. Iyo e nu atu i le au whaingaruenga tutofia lea tua i la tau pito la au fo i le leo le pai sina o ngā ruenga lea tua ai a whaitau te o e sura le la pauta ma le lapatai a wale utanga sasaa ma le fuela vilave o Samoa ia ona matua leo le tuu i malalae whaitau dia au watu mua mapule ia le pono o ma le au fuelo loa ma le fuesina o si o tātou utunu o le lato lea fatu a inga tausi ai o folofa ma whaatalo fatu ia te outou ma o le fo ua tiu faa vaa wa au loloa tātou a leanga whaatasi mo tātou o i whariseu manu manuia o le tua i le nei aso e o folofa ma whaatalo whatuai. Whio i o le tala le lei whaafteita talo. So o se whaafea ngai ngā lava, so o se tafa o le nei ke lopi. Ia wai maa maali e voi, o porokalame i aso ia, aile i saunga i me o social media. Ia sa peina o ala leo lava fo e ke le siri, e ke le i vai mai te le siri mai loa mai, ia ele i loa atu fo i o e whai porokalame. E pe ia la fo inga ole mai kai karkarangoa iai ma e sa le i tau sila mai ma va ia tu fo ia tau komeni. E pe la sa adua la fa ka lo fa ia na ole atunu uale na e fa ia il pro kala me nga ka. Ma nai tau tu fo i mau onanga na mai ale ku AP ia fa soro i FM la le fa pe na tonu jo tanto tu. Pe tai fa tai fo ia onanga fa aten kolosi nei ona po.
o le ala ua mawhainga usa whaia kui ngei maku ofisa I manukau. I self okilan. Ai o whaatalo whantu ia, o ele te no fo mai lusia. Peo ke whaakalo whantu ia te o ele te mafuta mai Amerika. Se kai mika koua whi whaatalo whan malo atu. Ia ai onga oanga fo I male swinga o le soifuanga wa iai, male alu I luma, o le tomai male malama. Ia ema ewa I fo I neio ia, ia or kanga kala fo ia male whaonga inga ia fua inga whaale kong. A talo whala mau folo whantu I so se whatawhai taulanga, ia I tama whaasau or ngā lue ngā le tua, o tama saa, o ngā lue ngā le tua. Maisi o tau wharitua, ia manofo ialo, wha malo antu asiata. Ta talo fa taile ana bongi ai mai se o le lau ngai ngole upu le tua o le upu fola e to matau na ai sa valinga mo le aso ai mai se o tatou tangata fa solo le tatou fa talo fa wai mo le tatou fa talo fa ona o afele lungo le tatou penga o fa matalanga o penga te fa ilangi le ngato le Facebook live ai mai se fo le tatou YouTube channel fa talo fa tu I se uso ia Alec io le fo tamali ia whaaftai fo so tai mai fo I matara no mai ia ili tele fo yo taimi whaaftai atu whamanuia le tua whaaftai whamanuianga nga tai leo le fionga ia leo lua yali iyo Luisa fui mono you o mapaanga mai fo yo le tanto por kalame me se fo me tanga tai por kalame whaanga solo tavita sui whaatau mafuta mai nai Penrith Sydney I au se talia Golda Penrith ia nga tai leo le asunga ya Pipina Navy le mafuta mai Brisbane I Australia male ainga o folo fantu asia tai ate auto uma fa nga solo tanto fatalofa o te fia fatalofa ya mona weni le mafuta mai folo ne fia mai solo uso ya salgelu fere ke mafuko mai o eri u ko li no an mele Samoa o la lo o lunga atalofa ti ate o ele nei vanga o la fia Tau pea malo le mafuta mai leva ngara fia me se fo ila o le sunga ia mai ava fui fuau malo sui sala ono fia le mafuta mai fo ile le fiafi o folo fa mafatalo fatu asia tai ate auto uma lava so le mulu basene le mafuta mai le vanga o le fiafi le vai e fatalo fatu asia tai ate auto ball smingo ma le tau tanga le mafuta mai fea Gollinwood Park I le niva ngole fiafi fa talofa mo folofa fa filo ia tu asiata ia te auto le fionga ia ainga feilo ai a betelo milo le mafuta mai Esberton ia me se fo yo le ainga ma le no falo o a mai auto wi Esberton o a mai le tau le niva ngole ma ia kau ia manto wi au gilani by the way ma na ia tele le tau ia manto ele asa tele le la ele o timu e paolo ai malu feololo kama funga le a pai lu kingo pi kau mangiki ke isi e koe kau ke a talo fa ia sunga ia I lai tu tama ma ia vale mafuta mai New South Wales Landsville e New South Wales ia mare ainga nga tele ala pati a fualo tonga nga brother mon le mafuta mai nai Timaru o mai le tau I Timaru ia te auto o Timaru o fefere I Timaru lalo le South Island ia le mafatalo fatu asia tamal programa ia te auto le tuala noela po le kalo faisi o uso o mai ia male tausi po le falitua le mafuta mai Brisbane I Australia ua leva so kameki o le New Zealand o kamakongwa ia le a tele ngakile ia va io antele na delay va ang fa pela ia ai o le tuai mai o le pasese e nganga delay ia o lai fai le ia le lanja de malo le tu ala pole a lai fa tali le loading over na wadi ia o le le o taito shake o le wadi ia ngin kelenga o le swedi le o Alex o volo fan fa talo fantu a sia tamo auto uma levanga o le vefi me se foi la Jerry fa longo sau fai le tava henga le mafuta mai lunga o le porukalame e le levanga o le fiafia nganta I lea o tua I tai masipa fa mafuta mai le fiafi ia e ngata I lea o luma bauli ma le tau mafuta fa tai foi fa munuanga ngata I lea o Neri Sipili le mafuta mai Kylene is that Kylene or Killeen Texas e le levanga o le fiafi fa tai mafuta mai o le zunga e vaonga tasi valitano I le mafuta mai na I le ayo Kiriso o foro fatu asia tan fatalo fatu ya te o me se foi John Leslie JK ma le tau maftanga
Anga ta foi le o kolita ma le tau foi mafutanga le manga o le fiafi o folo fantu ma fatalo fantu. Ia le proclame Tautai A'e mo oe male ainga le nei manga o le fiafi. Ta tō turungo le tanto YouTube channel. Fatalo fa ia melu si paia ma le mafutanga anga ta leo Chris and Giles. Ia le mafuta mai foi male ainga ia anga ta lea o tupo mo e hofo. Yopu le mafuta mai le vanga o le fiafi anga ta lea o selenium seol male mafutanga. Vanga i valu ta vita, fatalo fatu asia tamo le programe le nei vanga o le afiafi. Ia te outou o malava. Ma se wala sala faitasi, ia fa pefo ila malia ulungia, mafuta mai le porokalame i la e North Las Vegas, Nevada. O mamao le mele mafuka mai le to te leri. Ia, ma se fo ila o le se uso ia mua, o sunga mua siaki. Le mafuta mai le vanga o le afiafi, o fo lofa mafatalo fantu. Ia i le nei fiafi o amai. Ua fai eangi tau mafutanga o le nei aso po o loo wha mamalu pea le sauni antu le eseta. A talo whātu le sunga ia Georgia Grayton. Le mafuta mai le vanga o le fiafia, me se foi la ia amigo Scanlon. Mafuta mai nai papa toi ia e okua kwa ile le maku ofisa. Ele mautele a fo. Va apole takitiona. Mai le fiafi mafuta mai na i Sacramento, California. Mind you, o le songa fuale nei ia ila tau Amerika. Le songa fuale nei. O folo fatu lama fatalo fatu ai le vito i lolo ma le tau fo i mafutanga. Faaftai tele le mafuta mai le vanga o le fiafi. O te fia fatalo fatu fo i le tamama tua le. Ia fionga fo i le faa masino. Le fionga le faa lolonga le fionga le launa fausia. Le fionga ia misa anai bita. Le mafuta mai i Flatbush. Ile livanga le fiafi abe se foi po le fitalinga ile matua to fa ia Yuli. Ya fa after fo ile ono sa ia me se fo o tapo inga le livanga o le fiafi ma ila to tu asin sina. O le tato programe tina ya vai mona le mafuta mai inai Amerika. Fa talo fa fo ile to fa ya fata tamati le lua io o fo lo fa ma fa talo fatu. Fia mo mori la o fa aftai mara o fa malo mua ko sisila mai. O ofu kingo ie kelenga o ofu atua. O ofu tino i tele en au mai ma o la eye so ina mai ele au nanga le ale lena se ele ioi. Lena se ele. A fa pela le ko ke sila mai e man ia ofu kingo i ke ofu kuai. O la so e lungo le tanto page le na le Facebook live. Le tanto le page na le lena se ele. Te mau waila ngā su i maka ukia lea. Ele ngata na te mamanuina la veia ia ana ele. To e su i na ele ngata o puritasi o dress. A mese wala of kingoi. Lea ke le ngā whaafitei tere la mamole toi la ufa malo. Ele to fine a silia. Ia ma le tautonga ia mis a wharefa. Ia wharefa whareseu. Ia a mese fo i lao le nei fo i au nanga. Ia ma le tautu a whaapea lai e aso ala ma le of kingo fo. Iyo pima ne ele o ngare ofu falua e to te agree la utara leva ele o ngare ofu falua se ofu pe mana ya la silia ai pe kamala leta ya fu to sui mat sila e Malaysia so o mtua se lau pasene pa mo moli le fa malo mo fa te tele le fu o nanga fa talo fa tu ya mau situa tu sa robrick le sa dele le mafuta mai lunga pro kalame ia from Pukikoe ile ne vanga le fiafi pe se fo yo atalo fa se tu fine le fionga fo no team sileti ia nga tailo le tonga le to fa ia tia to fa to tu fo ile fio le tu ia tu fa no fo to fa me tu fo tanga ia me se fo yo le fio fa fioli am tona me sofa ia ma to me se sale mo atalo fa tu le vanga le fiafi ruta ni wava pasoe mafuta mai Hawaii mahalo o le foi aloha io mahalo ele rivanga o le fiafi fa tai ma mai sala fai tasi fa tai ma mai me se fo fa murianga ia i le poro kalame le na o le tofina la ya silia le la yangar ko le le lena sa ele ia me se fo ele ngato le mamanuina ia ai toe so i fo ile lai o le mkua mangia lava to ngala e pe uma enga o mi e maro la po
Ya, le ngatalal na. Kata no fa wati mayava watching from American Samoa. Oi. Ame se foi la o Atenesi le o Pepe Takaloa le mafuta mai Wellington. Ia fa pe foi la Toa Brown. Ma lo lava. Io e fa tai mafuta mai le mafuta mai nai pore rua. I le nei vanga o le fiafi. O le longa lua ka ke fia fa taro fatu. Le ngatai le Dario Amoa. I've taken my mai nei vanga o le fiafi. Ia me se foi o allow se fuiva. Washington, USA. Bremerton. O sa o ia li nio. E o ia I malaka pronouncing o pitonu o America. I've taken my mai le vanga o le fiafi tero a mo me se to fine ia tau eu. Ioi, wa tau tele o le fai live. Ni vai o le fiafi. Sia mani to fi lau. Ioi. Kama pese ioi fai fa ili tau ua wailonga. Ele nei fo I tautua. Kamala le a nga pa o mai le pacer ko inga mani drum machine. Kakalo sia man to fila wa leva fo ina tautua I fa ili Samoa pe yo leva eva. Le yo le laoso ya sola. Iyo. Tele fo I anisi o soifua na fan o ina fa manu ya hai lana fo italeni. Lo fa tele atu se utinala ta po I mai I Samoa I sio mantonu I santu paitea. Ya mam mele mapusua ele nei vanga o le fiafia be se fo tama ya mapusua tau yalo ya le ai ka fau ngi usila o fo lo fa mafatalo fatu be se fo tama ya vaoliko ya ma tu fo I fale ina I granga ya fatalo fa mo fo lo fantu ele nei vanga o le afiafi lo na lua tanga tu te fia fatalo fantu ai fa fitai tele ya o ke ya o ke sau le sovereign to sisi le mai ai ka ko ke le yo ka ko updates to sisi le mai o ke sau o mo moli fa pitoa mai lava le mantou ofisa ma siata e ai si sa Maria anga le leina sau le ofisa o fa fa mai na sau le tu mai lo Jesse le au le la siampingi fa mai tala le tangata le a siata o le au le la siampingi ka usanga ngi Wa ufi wala na tau mo faile o le mantou ofisa ni na I tamaita I fo o ngafa mai la tau tau no mai le ofisa e fesili po haile suafa ai musul sa maria le fa iloro ngai ngo me le ta ua tolo ngo ai fai kalia I mamati ai oro songi nga ku ngol of e mangu australia io mo mori la fa malo ma la fa tele te lo le wo lo nga le tangata no na auina o le tofa ile matu o le fa le to masanga sunga tu sa mau fa tele le tofa fata ta mati le lua ia ma le tausi a te sisi ke longa o kai sisi nga lenga mau o fule io o te loba e sa so anga le fa kai sisi fa tau le fa tau a te tele la fo mo le me alofa wa te li ai ona le sau le au pepe fa ma por kala io o le fia firingi e sa tau na sa wa le le au pepe va fo ile fionga to o manino e sa wa fa ma por kala ai wa ke ia wo ko fa ma muru fa fo se o nga fa longo ke si le lona lua ia wa fa ingata ua le manu ia fo ua fasi fa le ia le awore matai ia te lo fo le lana to me ia tu tanto tala to ile nei vanga o le afiafi o le yunga yo talonga ile weekend na tene ai o le ala le wale sa wai male fio mai le fio nga to o manino ia por sunga el pristino le awole blues ia ona wale manu ia fo itau mo fainga na o antu maro lanto fa mo wolulunga ile loi ele o le sifi po ele o le matai ai o atu fasi fa amo a mai ai la lo e le fela ko yo mai to ya wa una yo lanto manua io io ele nanto nu lama o le iunga lana le na ile aure a pulu o kilani ia mau te fa no no fa sisilantu ia te utou le fie ka po ile au le a pulu ia ele ai te le fa pe te fa ia tu ono o le fo ke ngofo ia o kilani ia ai ele fa pe o se ta fo ima se la ve o kausanga nga ke o le tausanga le na ye pisi tausanga fo ile na pina na fa te ia i pe o se ngalu e tau fa fua io o le tausanga le nei ia e sui fo au yo le au ilunga io o le ala wo fa ya tu te mi le nei walanga ne man to fa mo fo el man to au hurricane era ko si sila mai se te mila ia o fuina le o fule sa au ia ile matu o fa to masa ai tapua ile au belingongi io me se le au resifi ia ona fa popo mai ile male au mai la lo ile ai o ke riso
whaaftai atu ia te o tau umai le nei vaenga o le afiafia me se fo i o le Shane o le tātou porokalame tau te atu I tātou talo totu. Ai si ka kua mua lava. E tātou whasalong wha business nei, whaafteitele le tātou major sponsors le Tasi Market. Ia, me se fo le lango suaina o tātou porokalame le ngata ilea. Whaafelo ai le si tātou sponsor fau I lunga o le tātou porokalame le GMana. Se taimi e sira mai ko inga ka avale ngai mantua makaukia. Kamaia, e kau le ke le saunga ruenga e whai ta avale nei. Enga o le omi lava ona tu wale o le tāwale ya. Ia matau tia whawhelo ai fo ila unanga le GMana e lunga o le tātou proklame ranga ta fo ila ilea o tātou company lango sua masani pe o le Pacific 40 ma le tānofa voucher gala shop I matawhele le ngata fo ila ilea o le Maota Samoa service stations I vaitele whaafteitele le lango sua. Ka kua kura to malolonga a fo I mai ka ko me I ka kukaloko ko mai Samoa. Wow. Oh God, Nick, yeah. Just give me a second, eh? Hello? Hello? Auntie! Oh, Mayuko! Cho điều số, con ai xem mày sao cũng quen anh chị phạm thổi mà lunch bắt đầu kiểu. Baby, what do you want? Barbecue. Oh. Chị Phong mua đi số đi. Thanks. Love you to the family. Okay. Hello, Vaku. Yeah, Fa Auntie. Barbecue? Yes. We have the barbecue, please. $1 for voucher. Thanks, $1 for voucher. Do you know how much I love you? No. No. Talofa lava Samoa. O leo tau no mai fale o loa le Tasi Market ni usila nei e tantou o loa o mea tau lima SS mai Samoa. E pe o fue ma to launga. Tuinga matano panuava. Ula fala ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa ionisi o mea tau lima SS te pilipili mai ai. Mau fo ia tantou tau mafa SS mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo ulu mawhai. Ise tau o fietele. Palau nei lole numero lo o ilunga monisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o lomana. The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Toi whapele e hantu toi tali umai al proklame le nei vanga o le fiafi ina ua lua se furu ma le 5 minuta uta nei le tu la e 5 i le tautua whaawa walau Bluwave TV. E mese proklame o le Tautai A'e ma le manuia whaiva o sio tātua tunu ufa talo whantu ia tamilo ai seu vai le mafuta mai Anchorage i Alaska. E mese fo i o Teresa Semu whapitaini mafuta mai Maro lava mo le proklame le matamata tu Arizona I America. Whapitaini mafuta mai ngata ilo se uso ia Josaki pua mai yava iyo. Welcome back sunga ia santi le songa le toina el the saki ma le faletua ia Grace e mese fo le no faro. Ia after welcome back home le uto italiu mai le tou fainga malanga fo fuanga le ainga America Samoa ngata fo leo le shotatu tunu I Samoa sif. Ia le uto tau no urau toi no fuanga whaaftai I le tua malana puipuinga whaatalo whaatu nei vanga le fiafi. Le wharetua po le tausi I Jenny Ale le mafuta mai lalo le lau mua Wellington e mai se foi la ia o le talainga ia tu la sunu I Alisana ia ma le tausi ia Jenny ma le no fualo whaaftai le mafuta mai nei vanga o le fiafi. Ia tai pilua le mafuta mai me se fo le sunga le uso ya Andrew io Andrew Santa Fenica io le wanga saula uskaria mai le tesi ya le lava ke kami mai au kafa me se fo le fionga ya fo ti levi le mafuta mai au Italia mo le tolo fanga mo le tina matua ya li malau anti li malau me se fo auto u malava I au Italia I melepone ngata I lorto fenia rosa fa talo fo ile so anti sita la mafuta mai satu paitea ia me se fo io le tofa ya lia kalapu malia pasami me se fo io lo so ya mtiu ia ma auto uma la vale mafuta mai le vaenga o le afi tato me tato talo toto ono o le tato taimi
Whaalia i le tatanonga le fionga le tamaitai pā le mia le nei vanga o le fio Samoa. Le fionga le sa whapito fia mena au mi mataafa. Ia o le ua yeise wha tō whala inga ma se fuafuanga a le whainga malo o le ata oto ai. Ai mai se vala aulia ia moli pō mai i Amerika Samoa. Vala aulia fo i o se singa fua a Amerika Samoa. O le la ua saunoa le fionga le tamaitai pā le mia. O le a yeisi na swinga fo ile le o ila tau ea fio atu le vala aulia pe ia le mea na saua ile amatanga. Ele ngata ina fio le fionga ile o le mamalu o le malo Samoa malana masiofu. Ia ae fio fo ima le fionga le pāle mia ia manisi o le au o sui o le kāpeneta pe daila o le ua ia saunoa manino i le whaatetalonga mtustala i le aulia na le la. O le a yeisi swinga o le whainga. O le a whaamama a venga fo. O le a fio lava na o le au mamalu o le malo malana masiofu. Io e tali le vala aulia. O le whaamoemoenga o lea whaato whala inga. Ina ia ave pea le aloa ia ma le whaamamaluina. O le tūlanga o le vala aulia. I le afionga i le au mamalu o le malo Samoa. Se i vanga ngai. Vanga na i ua tasi le tofa le fionga i le au mamalu le malo. Po ni tua nia, po ni vaenga whapena o le a le mawhaiai o na afio antu pe pau atu. I se vala aulia mai i sisi ngā fua i tutuila ma manua. Ia mana ia fo isi na whaato whala inga. Tātia tu wau tātou tala o nā maniso tātou update. Ai umato e fo ima i whai ima tātou whasoa. Ai tasila nā tala o le ua laualunga mai Samoa i le nei vaenga o le aso fo i le whaatetanonga ma le fionga i le tumatai pāle mia. Taro whatu ia tupa i le vai lingi tā vita. So tongi, solo le mawhata ma le fiafia misi fo i la o le tofa ia te vanga. Firimaya, mautou malava alantou ngā ruenga whaavaitaimi, ia se kaimi o koe afe, mai whisinga ko ori, autou ia ngā ruenga whaavaitaimi, o le tātou update mua le nā mai Samoa, o le isia tātou tala o mai Samoa, o le whaiunga le neiva yaso li o le na mai tau atua whaatama iai se afi po se malaia, le mū, ia le whale fo i lea le PSA, le la tu nan tu lunga le anta le e Ryan le tatou o le vainga le sa ia le tatou officer fo le pisa i Samoa ale la ua to sisi la mele tu nan tu lunga ua fata ma ia e se afi po se malaya po se mu o le la masalo mia ile time le o le anta ele ai le i fa le ngai na ile afi was this before the yeah o le anta le to sisi la mele time le o le time la na le ua fata ma ia ai le pito i lunga. O le masalomia, ia na whaatupuina i se tangata, pena susunuina i se tangata tu lou le whaafonga maua le antu nuu. Po o ni tangata fo. Ia le alau kousi sila koe. Ai o le nei fale ma le tuopu. Wo whaisi leva tele o le tausanga o le. Le na whaatula iai ma whaavae ai le patanga ruenga po o le asosi leo tangata whainga ruenga. Le Public Service Associations e te tonu o Samoa. Ia, wa lewa fo ilao na tu fua le nei fale le ito e yei nisi na ngā lulu e aima. Wa kele inga whai ma fale pāki ma fale ingu a kupulanga ina i fungalei ma vai moso. Iyo, ma pito nuu e lanta i le taulanga. I tau fusi. I rohor kero kai misa pāki e saki i le mele yasola. O lea la ua lipotia mai whai ungore vai aso. Ia o lea sa whaatama i ai i se afi po se malaya. Ai o lea iai masalonga o le ofisa o le fuimu e me se fo i o na matanga ruenga o leo. E atangia mai ma masalomia sa whaatupuina pena sunu ina stangata. Saunoa la, isa saunoanga la e lipotia mai lungo o le Global News, Samo Global News. Lai whaalia i nā le finangalo o le tai fono o le asosi lea o tangata whainga aluenga. Ale malo. Mai e whaapea mai ai, ia o le whaanonoanga. O leanga fuafua. E koe whaafoul fali. O le na fuafua e toi whaafoul fali. Ia e peita ila o le watula i mai ai le whaalawe lave lea. Ia. E whaapea ka kou ngi soifuanga. E le tate le whaapea tate whai atu ona o le tūlanga awai le te tau ona susunuina pe whaapea moni le ha whamatalanga ia na e masalomia se siwa ia susunguinga. Lou whaafonga Samoa.
Ia ai o tātou e tutupu mana tu whaapea. Ua le vangaku mai le whale ko ikiki fia se lau kausanga. E le whaafoua. Ia ai tutupu ro me whaapea. Ona a matalolea, ona a matanatara noa li tala noa lea, o le na fuafua e whaafou. Ai a kou sila atu se i, Ryan, can we just have that photo, the before one, before the fire. Ai le i tūlai, le i le mū. Ia, sila mai la. O le kaimi lea ai le i mū le whale lea, le utoto sila mai ai po le ofisa o le pisa a. Sila le ia fo i le iluma wanga a. Ia, le la atu i fo iloma le the one after the fire. A tau sila mai lai le siata lea ua mū mai ai. Sila fo i lai ai. Ua matua sosolo ama le vaonga i le fo iluma. Pe se fale fo i le ua tula fo ina matia ina fo i le ua le otoe angoingis. O le whaanonoanga lana i te auia. O le winga o la utala. Wa leva na tu fua le fale matulanga. Wa leva na tauna whaieni fuafuanga ma vaenga whapena. Ia ai o ka koe kupu ame whapenge nga o nga mua. Ia pe fale tonu. Ia pe lulu inga fo ese mafu e pa uilalo. Ia ona saurola ia leo le toa inga whaamtalanga lea. O le whaanonoanga. Langa lenga fuafua e whaafou. Ia ai uio lea. Talosia ai vave maua pe a whaape whaamaunia. Wana o ni masalonga. O ni masalonga lava ia iai. O le sa whaatupu e se tangata po o ni tangata. Moli maumai nisi o moli maumai nisi o a inga fo ia tua o inga i funga leima. O le fale le fai ma fale paki. Fai ma fale paki. E la ngonga kuai ngunga ka maiki. Ia. O le fesiri la ilo uma fau fau. Ai se ana le fai ai lo se fuafuanga ke milea. Iyo, ai se ana le fai ai lo wa utelo o le tauilo le matua te le o kulo o le utao ta o kingi fang o umana mautulang fa pena. Ia o nisi afu wala fo ai ma le la pisi va tu fa fonga na tunu. Ia, wa kawalanga fai inga se fuafuanga be fa pe o reportia na mai na ai inga u fai ma fa paki ma fa le vole au o le au feo isolo kaulanga. Ia ai o tu ai ngā maenga la ia. Ia, e tati alofa walanga e le fai ngofie le taua sasaina mai fo i lantou na amata mea i le fo i ofisa. Ia, aru le au kaimi e oa fo i taimino tano o ngai pese ngai na o na pomo tango fo i ngai vai moso ina i o tau ainga. Ia, e kasi fo i lea fale ka ke kami mai isi kaimi o ka kuku e pe ake kere kimu. Ia, na le ai mai lava se operations o le fale mai le na vai tau. Ia, ai uio lea. E le avea lea mama fua anga ya fua i fua ona nofo o ele na alu faile fale vela vele. Ia ma fa tupu lea fale vela vele. O tasi na mai nga o la walunga mai i Samoa le fai unga foi o le yaso. O le isi tala oto. O le case lea le na lo fanga solo peo le foi e atangia mai e tola ula wina ile aso ataya. Mana tua tangi o whai ngā pālota. Lea sa aveile tangi a le fo ina tau vā ma le fionga ia lautimu ia. Ue le se vā ai. Ia, mai le no fua fo i leo vai monga numero a tolu. Lea lana toi whao o atu i le whaamasinonga le tāno sanga le tangi ona o tu o whainga whaato sina. Mana tua la, o le kangi lea, e le o whaia whaasanga a ngā i le sui to atasi. Ai pi e ave a ngā i le panti a le whaato tua i le tua sama o tasi. Ona o le lanto roadshow. Ona faile o le vaenga lea, ia ai toi au watu tutonu le tangi a le o lo o afia, po o le fionga ia lautimu ia. O le ala ua avela na tangi tutonu. Ia e whaasanga fo ila ili, pise counterpack fo ili le e whaasanga fo ini whainga whaakosinga. O le tangata la le afia i le vaenga lea, o le ala fo iwa whauruina le tangi e tau lantu i le whailau tusi o le whaatutua i le tuasa mo utasi, le tofa ia va au au. E whaasanga i le whailau tusi o le HRPP. To whae alala i pule remoni a yafi. Ona o whainga whaato singa. I lalo lava o le keisi le le whaamasinonga au i le whainga pālota la i titi ali tū malo vai maunga no re tolu. Ai o se tasi la o mata upo le tau lau walunga mai ai le vai liu lea. O le talo sanga lea ina ia tau fia ona whai malanga i fafo ia le sui whai pule whaleta. Po o le talinga ia le ala i le pule. Le alana tu ina antua i luma i tōlau launga le whaamsinonga. Eoi. Na le lafo. Ina ia
tau fia ai lona tusi folau tau fia ai awane I fai malanga tu I fafu. Ia se ia mai ai ona o le whanga solo ia fufuanga ia. Ia ai peila o le ua toe atangia mai ua yeisi na suinga le titi o le vaenga lea. O le e pe ua atangia mai I forasanga le fionga I tamaita I whamasino. E leo yeise vaenga o le tūla fono I ono sei tia I fuwa le nā tūlanga. Ai le ngata I lea. Ona o le whainga malanga le fitalenga le le puli. Ua leva ona roloma mai, ona o tūlanga fo I alo fo I mawhanau. Ia, o le vaenga lalna le e pei antangia mai ai, o le asola antai o le e pei e bauwaile ma oti mali unga o le keislea. A o le tūlanga le nasa iai, o le sa iai se tau finga fo I le ina I awana I whai malanga mai fafu. Ia e pei tai on toi fina wina e lana lo ia ma tūlanga. Le ala ua tau matala mai ai, e mawhai bea ona whai malanga mai I fafu. Ia ai ole a wha no fo I se taimi e mawhai ona whai e tuai. Sana mori mau po sana wha matalanga. E wha o ngai nai tu ai ngā au wala wha teknolosi wha ona punei. E pei ona wha o ngai na ole Zoom link. Ia ole tasi nā vaenga. E olo o maualunga mai tutonu ole tāntu patunu. Ole wha no noa ngai le mata upulea. Ia te aula vaia. Ia ole ua kele ai a maringi mau ngasu ma o ai nei tūlanga wha pene. Ia ai pela asanga whaia fo I whea ngei mea. Ia tuai fo I lautala. E la asanga whaia I whea le nei mea. Ia walanga lena sau noala le whaalia le whina ngalo le tō whaia le ale le pule. Ma wha pea mai. Ia sa le kakauanga o ia ko ai ngā mea wha pea. Ia a ole whisili lai do ma vaufa. Ai ua mafua I se anga o il whamsingonga ngei mea. Ia wala ngolona fina ngalo le whaalia. Whamai ua e sare ka kaunga a waku fua ia mea sare kaunga ngā whaia fua whamasinonga. O le whesiri la tūtasi. O ai ngā mafua inga o mea ia whamasinonga. Ia, ta whetu oi fua. Au ai pei o le keisi lava le nei o nei mea o whai ngā whako singa o pāloka. O le nei lava e whai pea ma whai pea. Mana tuala. O le nga mangingo le saunoa ngā a le tō whaia le alai le pule. Mangingo ia. O whalongolongo I langa saunoanga ngā whai. Whapea lana saunoanga. E le ai ma se mea o a whai ngā I le sui kau vale ngā mangu malo. E le ai ma se mea o a fia I le sui kau vale mangu malo. Ono wingala. A tō se whawhai ngōwhie. E le isori kūla fongo e le I whaiangi whako singa le sui tau vā. Individually. E le I whaia ni ana whaato singa whaale tangata lai ko hia masi onga wharekua a se on to olua masi ana whanau maanga komiki ma mea whapenga. So o leala o tau tino mai lama. Ele eise mea whapenga. Le moni mau mai ele le fitalinga le pure pure sui fo ofleta. Lono winga la maningo la. Whamai fo. Ele I ngau fo. Walanga a whafonga fo I saunonga. Whamai ele I iai fo I se ngau ka inga o sa mau. E whai se su. Ele I se ngau ka inga o sa mau e whai se su o le mea. Ai ona o lona ona o ia leanga kauva. Ok, whakula ukala. Toi te whaafonga le lei au tau wa o le tāua foi. Ai kango ke whaafonga le sau noa ngā ila tau nei le whaiangei mea o le kai o le tau tai ma. Ai whaafonga le lei I ua matangi I ua lantou sau noa ngā. Whamaila na sau noa ngā. E o fo I a sa mau. Ele I manga o sa mau e whaile mea lea. Ai onga o ia leanga kauva. Lea pe e wha o ngā hailo ngai ngoa ngā ke whaia le su. O kako whafonga mai la sa mua I ko inga. Le mea la lea kupu e le ke leo le ngasu. Ia te ua hia. Vai ngā ia leo le prokarame. O le wingo la ukala. Lea la ua mangingo le maka o le vai. E le o manga o sa mau e whaise su. Le o sori kula fongo ia laukimu ia. E se la kangaka ia I kua. Ona o le tali tonunga o le taitai o le HRPP ma ila kou ie manga e whaile su. O le lako karikongunga ua sori kula fongo ia whainga le roadshow le ngawhai. O kou si sila mai le manga ia se kau vai akulu fasi. O le sila a e o I kua mai kusa ele o ka alo. O le luma I kama ka alo.
sa mau ka makaalo lea tu low swafa le fa faingo fia lau ki mu ia ka makaalo fast le la ua le luma la uria kulo ale lai tua ile au ka alo sawa o le la ufa mangingo mai ile press conference le na sa no mai ile to fa le pule ne ya ile fiafi ele o sala ele o sori kula fongo le fionga ya lau timu ia la nga seki ya me uma peikai ole kari kongunga le HRPP e sori kula fongo le road show vai raga ko ia e soli tu la fono le timing o le road show fa mai le nga fai fa so a ole faia le fai nga palo tale titi ko e fekalai ia le puli e o a fo ia sa mau e le o se nganga le ngau sa mau e su ai onga o ia sa kauva i le fua le HRPP le la u fa ngalo ngai ngua ko nga me fo sa la oi sa la ngai le se si nga lu i nga o ia o le atu la le amonga le e mo o me le o kai fa msingonga o sa fenga nga e fa ala va ai ti oi mane tu le ko fo ila o lo ma fo fa o le o to fo ina lo ma fo fa o la fa karanga fo ilo le fionga la utimu ia lenga mangingo le la sa o ala le sa nga le fionga la utimu ia tu lo fa fonga maua ali ku malo wa ka wo yo ro mala mala me semia na manino ala sa no nga ina o officialing ia la utimu ia e ye se me ke fa fe nga e fa nya fa ko singa ina o malo nga man tu ina o declare me e commission of nga pano to le o manu malo ia ma mai le mo au mai le saini fo le au le malo o le ua fa maonia mo ofisili ele la fa tar no nga mudi e ia se me ke kau fefe ai ingi au fa ko singa fai kasi arkadia le vionga la utimu ya sa tele se me la me la fefe fu o uma no fa o yoi lo nu uma lo tu malo alo lo fa mai e fai uma o ko manga o mamenga ko karsanga mai pe a mai ale fai nga palota mo le fai nga filfilinga le kiki ona to fa popole o sa unanga le fionga le ultimo ia mai sa unwa fa pe ma e ilona talitonunga e o fo i le to fa ia sa mau ma le fionga ia le silenga alu fo il fa ba ma e o fo i le i sina fo i tamasa lu le tutotasi e iai le karikongunga e le i faia i la tou ni fainga fa soli tu la fono e ala ni fatosinga ai la manging le alanga makua confirma na le lama fa maungia i le saunga al to faia le ala le pule e wo ta woron so fono le lunga nga ko ya nunge ke wo ke ro to wi to te mai mo mai le ra ko inka le singa yo e su ele la sa uno mai fa penale le pule ele ai se seo ele o lape lau ki mu ia ele inga ngau fo ia sa mau e ave se mele vai la mangingo ala inga ai longo winga e se la ka ngaka ye ku ale fa so le mea ia na ona tu fa pena no wingo la te tala wa fu o tatu ia ile fo update ia te uia o ke fa le au ke le ka finga to be honest o tato foi por kala me fa tu e au foi nei lama foi le sir fina ngano le sia tau e a fa pea o le fufu nga le na tau tau fifo ile le fai malanga mai le to fa ya le pule to me ko ki atu much lunga me to be honest le nga ile o ya a fa ira ka au fifo fa pea le malanga mai le pule ai o le case le fai o le case mo fa ko singa ai fa fela kanga kai e su e ko ku e fa e mori mau le ku e mori mau i murder trial le kau apu le ngal fa vete fa face tanga tai le wo ma fai ngo ese mai ma fai atu la to mori mau fa fone so to me la ya ta botau hash fo nga me anga e ta wo fo ile malanga mai wa o tanga o ila to ne ile on tanga fo yo mai ma fa pela au mai mo ngofo ai ma so lai fa to fo ta to por kala me e fa so manino la vai tu langa le ai a fua kula i le si u yo le saunanga le tofa ia le pule me fa pe mai wakele le ngasu wakele lava le mau leve ma le fele ngi mau mea
ona ua fai fua ia mea, o le fesili la, o ai e kalia lan menga. Ai na mafua ona fele kulou, na mafua o nga leve whaapea le maka upu mafua i sea. E mafua o nga ua koe kangi fo i le whaamasingunga. Koe korua kausanga umarangi paia inga fatua i fo, pe a whaape kausi le fearo fani. Le upuare le kau kuri ngei. E tausi le file mu. Koe korua ngai kausanga umafo ila ia, koe lafo ia vai maunga koru, e pule a vai maunga ia la tau. Po ai sesi o le a koe fili mai. A fai umatu tolu kausanga la tau te sila fia, ia e faale o akele kurou le fionga ia lau timu ia koe fili le kaise anga va. Sama semanga, e vai upola ku. Sama semango. Ai fili le kaise anga va. Lo wingo le nantala, ele ia sesi e faava vau. Ele ai ma sesi e faava vau lava. Ise kofi. E uma e ai fo i ale pule. E fo i ale pule i tangata. E fo i ale pule o mea uma i kangaka. E la tau te whiriwhiri mai. O le winga la nā wala, iona utau i lesi update lea. Lea sau. Ia ola kako ku fisiri ngai la o ai. E sa o ile pese ka mai ki foi den. O ai na ayer ku ki sai tu tonu o le fanku. Fatu ai foi. Ia wa a sau ngai la fa pia o le pesili. Nga mafua i se a nga faile ora lea e ka ofi le malanga. Fatu ai foi. Sa le kaunku punga mea. Mafua i se a. Le nga foi o le la ua kango au mai i. Ona o wa ave fua i le whaamasingonga. Ai anga o i folava. Tu upea matai. La ukara le fa umai le update le. Anga ua ngongofo a paki e rua. Ai ku upea i makaio i ku malo. E faile la kofa la inga mala ko filfilinga. Kei loa. Ua solonga le me uma. O ki fai aku la ukala lea. Leanga o te sau mai le nuu. Na fua ai o nga kekele keisesia. Lena ova mai tau watu i kaimi o sa valinga i meo keisesia nga faile su le paloka. E kele nga kuautu mai aile i unga o le keislea. Le sa keisa i tu loua le tō whare swafa ya asiata sa le imoa. Ma le songa le Samoa le oi. Le songa ya tavu ilene ua fai ilangi umala folonga. Le ala ngai ala ingo fai atu le melea. O aso langa. Le anga o le sa o maukingoa ma o mangingo le iai. O le su aia. O le whaako whala inga ku kasi le ngā e sau mai to tonu o le nuu po le tū malo pe a whai wala ko le fia i le sui whai pule. E le o se mea le ngā se paki. O pumongia. O pumongi lava leu te whai atuai. Le anga o le unga umo cases i anga wha ngā solo umangei mai ar whakaukonga o i mai sorry cases fo i o le whainga paloka i mo whato singa. A e fai kau ngei submissions ma mea umai ruling ngai au mai. E always a e quote mai ai le case lea. Kusanga set mai ai le case lea le tofa ia asiata sale imoa. Ma le songa le mo leo ia tavu ile ne. O inga fua mai le ala fua. O fai unga fai ngā case mengi o whako singa. La nai le no ufa arso i mea wala ngai. O te tau ia. Tavu ile ne a se fo le tofa ele. E le swafa. Ai ore mea nga o nga mai a te au i nā vai taimi. A li lifa roa o kasi le susunga sa mo leoi o le asu leanga ua le whekau o whaifa ko singa ko whaadwa i malai whakai kainga. Tana no iai kaimi ngā paroka nga. A whailo o whako whala inga nga e saua mai ko kongo re nguu e sau mai ko kongo re kumalo e le pule ai se pāki i le mea nga. Ai e se ia ko ai ngā mewa iai ali. E se ia ko ai ngā sua iai. Ua ngofo ko wha a inga makapa au. Ua ngofo makai o i kumalo. Ua ngofo ko wha ngu umai kumalo. Ai ave le pāki. Ia ara ofesiri e pule aku se pāki ko kongoringi kumalo. Tulaua. E whalau kele kaku whaso. E pule aku se pāki i ko kongori kumalo. Ia ko inga mea nga le wakangia mai ngai. Baila yel to inga tangia de wakangia o matua manino mai lava le fasoa. Ia le lau fekala yani mongi. Ele isori kula fongo lau ki muia. Ele ingau fo ia, ele imanga fo ia ko fa sa mau avese. Ai sa unga.
ai onga o ia le ngaru e kauva ese mai kangaka ia ngau e faile su onga o kilo le paki e sori kula fongo le si paki mala ko roadshow o lo le paki ave le merea sa kia ai lea ma le tofa ale pa ia o ainga a ori ku malo le vai maunga fai asi ke kele o ainga e ainga sa mali e koa ioi sa le valasi o halo singa la ye ko kongu ai mo se foi o makua ore ko a kele ore ko fala e li poi ko kongu le ku malo le ale ua lolo uma ai fai ale loko se kangaka ai fai ale me ia malie ai le loto se tangata la e lafi mai kua ma fa tua pola mai kua ole ole fa so ale na ele le ala foi la le na ia ole foi la wa apa mai ai ia o ke rola o le ku for nga le kilo mai foi le fastia ona wa avele le tangi ia therefore la fai foi la ma ko kang ia ma ko ya kili ia telo e uma le le ia pa ia inga le nei o mu fa lor me ta upura ola ukala le e uma le le ia pa ia inga le nei o mu fa lo nei to inga me maka ukia fo e maka ukia fo ia to inga fai nga fo ile le fai nga ma lo fa peni e le ima se taimi se itau ma sele le se itau fo lau ile upu le e ta ua fo ua manu lau ti ai le nei onos fulu tau sanga ua le ima se taimi se ima sele ima fa apea se i o kako fo lau ia ma le fa tua hai ma se kaimi fa penga ia au mele ia kako fo lau ia ma le vesi tato fo lau ia ma le pisa o ai tato fo lau ia ma le tato langa au te fai atu fo ole e sa tia ia ona saula ia le tato wa ona saula ia le tato update muli la le si vaenga le na tato update muli ia oni si foi ono ole nau ta inga wai e kongeki la ko inga mea la fa pe ole nau ta inga la fo i ole to tele oni si o peila ole fi ngole pa le sa au mai ai le sa au mai ai ia le la to fa la inga fo ile le karo sanga mai le pale menge ma le fionga fo fitalai ma le felo tu sur fono ia liu se ko fa e kongu ia ona wale ai so la to leu ia ona wale ai se la to leu tu tonu fainga io fainga ai ma fainga filifili nga lo tato tunu e mana tofo tasile me na langa tele le autu sitala ma le au fa sala lau e le taimi a fo i fato atu pu ile mele ka lofa wa mana tu le upu lava le sa fai ta lofa e tu malo e a ulu e tafi ai se le fuki ai vai singango kasile a upu e masani aona tala no ile to tele e au tele lupo lo uma fo ile to tele e aunga e kupu vai singango e a ulu la tafi o vai kafe sa uma yuka ai le se le fuki au ka se le fuki ai kai vai singango ile au le yo piama le ngema tai ia so se kai mia la e pa ile vai le ma kafe ai e se le fuki a vai singango o le winga la na o la tatala o ko inga mea kongua nga le kupu o le mea tonu la vale na le tupu e tau to malolonga e a le ulu e tafenga ai se le fukia vai singango e a le unga fo e tausi ai tinga inga ile tingi le ala wai wala inga koyo mai a fio anga le wai wanga koyo mai a kuro fo ipa io ka mor pungefu io ia le pama ya me se fo la to fo i tu malo ma fanga ma sale panga ya le la uta to moli me le to fa maria maia ya ai mana tu fo o la ua ka oko au lape ua ta oto ala fua ma fa vai o le Maota phone ai ia kia ua ka kau fo i nga o le pomoni al fa so ia fa la we tele wala nga o le tupu le nei taimi o le tele fo i le mele ala inga AVCC ia me o fa so ale jo tele ona o le tupu le taimi le nei ia e pe o le li fa la vai le ile fai pulo le pamar fai pulo o faleata ia tu langa o ro kupu le kaimi le ngai ai
e foi futia uaru lo ke karanga wako sa fa sala foi ma ko foi puli mane tu foi tasile foi puli sa kele nga fa sala foi ai na ona po e mali wale to fa so fa sia ta sale mo ma ko foi puli sa fa sa mai foi mar par mengi tele foi ni tai mi sa pen mai ai ma fa sa pe ia ile si fa sa nga uma mar pa ia inga or fisili la nga manga kuwa sia ma ko wa ya kakau ora ofisili nga ke ofisili ya kuai ia tatia ia fo ilan por kala mela ukala ngok fa tangata nu o sa tupaitea matangata palo to sa tupaitea a ko ko ma fa fa le kai minga fa sala fo sia ma to tofi nga ko kusi fa pea matalo sanga fa pea ai me siar ko akele ila ko le fa upu makala na to talo sanga fa pea se yo ko kai minga la par mi ku lepa nga ye ngi si ngala ngolango suwa ya sala imo ya sia ta sala imo fa peane se wole fika wikele fon fika lai wa kaunga wa kaung ko fa e mai langa wa umi aso wa umi tau sanga ile ise leo sak paikia ar ko fa kasi ya samo ele yangi nga me a on mele wa tula i mai le kai mirengi e peye e antangia mai ai male fa ilonga mare tele o kanga ka fu ie pi fa e ka ki muso fa ile upu le fa ilonga lang e wana nga ile ese nyo ka ko lang we ka siar ka ko lang usamo au te fa tu wala ngo sio manto fa ipule le wo to mane to fa ta ya fo i ke ro wa muso mai le nganga pa i ole tu mai asiata vai fa kai ka inga or ko fa ipule fo ilesi le sa tu li fa fo fa sa mare mota iyo o le fesili la nga ya ngisi nga o mai le ai mangisi ele ya se singa kauku mare nga kai me la vesi manto wa ya te tau fai foi ku fa ku fanga o mele angi me nga maua ai o la u fa afekai le kai mirengei le pa ma fale ata o pomonia le utitana no fa ala o tele dango ole alipaka o pomonia iyo ole alipaka ole ala fa ya tu la utala le pa ma sa le panga mar pa io ainga o nga foi ko ke entitle milionga langa lena u faita watu le tau tusi ale na tau avi fa mai ele nga ka wale iso tau leo ai wa ko le nga va afo wale ngia ko fa manguya nga makufa ku fanga o me alofa ma me foi o le entitle ai fa nga malo o le mangingo lava mai fa nga fa vai o le fu te fa tala no ina ia le fionga te fono me so minister e le o afia fua le ati na e o le pa ma fale ata ele o afia ngi milionga onga ua suspenda la to sui fai puli ele o yai se va nga fa pena o la vai manino la va mantole vai o le ai su i kongu wale maka o le ngiuia o le fa salanga la vai tu lo ono o tu langa o le parlemene ma ona fo tu la fono tu mau ma tu la fono o le mota wa yai o la lai su i tonu le mantole niu e afia nga o sui fai puli ole e afia o tou i tūlanga o whamanuyanga ma vahenga whapena. O lea e launga kasia malama. Ngā pauara mafua anga ole ale whao ngā aima avatu i tua. Ia onga ua si i fo i se tā. O si, ona i vahenga nā umana tu fo i le nefia fia me sole tātou update muli muli nā lea ngai e kake alofa ka ika i tangata ma fio anga. Ia walanga i tate le whai atu. O le koa kele fo i ona i tangata le pā au te fiso o tai. Masale panga ma ufanga le te tara no ai mo ta feilo ai ai so le se ko kele yo life is ma asiata o e ka fa longo e wa ave ko ma ko milio o e te fa longo e ali u fa se ma tu o wa iselselenga no winga o lai ai le loto fo yo nai tangata mai o ro tatala pe ale ava no ale o ro tatala pe e ili tali tu nunga ele o no tia e pe o le tala i fa lo lu le tamo tai manu tavai ele ono tia fa manuyanga le malo mai i tu malo ne yelua ona oni tu langa o yai ma fia ya lan tu sui e na to tata longo fa pena ai langa o le finga ka ke le pro ke kiringi le anga e ka i fongo ai le sui fa i puli ai langa la venga le pro ke talo sia ai ese taimi ya longo le soi fuanga ma le fa wa winga le pro ke kingi e ave ese mai ai le taita inga whaakai kai fongo mai le whaipuli. Te lora upu mongi ala ukala, o ke i oi ai. Ma nei ai
pe ia whainga le whai atu nei. Ai foi la oe e se ala whai pule, e se local boards, e se fo ikanga kai fili ia vanoa ia. Le anga ko inga mea la le maua. Talu sia foi ai tasi le se tofa ma to liu le tofa le fionga tama tai pa le mia mar whainga malo mo le anga i luma. Fatu le fatu whai ai, mo le sila mau. Ma ngai ai apalai. Mai ai ko kongo re ku malo e lisi mela aparai mai ai fua se kanga ka mai o resi ku malo e sau fua e tai ia le komiti lisi ku malo lei e le onge la au fa matu o sala fai e ke le kanga ka popoko maka mai e to tonu la voi tu malo e oi mai ngai ngisi ka ko kanga ka fu ngai le ke le ngale mo wanga va ngo fa CEO ko kongo ta masa sa wanga apalai ia ai fili ese mai se kai fonga wa me ala le mo or ko inga me ko ngale mo o le sau o le influence fa porkiki. Tau fiofi ai le manguia ka kaunga maua le kumalo. A o le manga ia la fa wa ungor kamale a morisi se furu kausanga rumanga i lua se furu kausanga. Pre ala vale umi e ta iai ma tula i mai iai le fast le foi. Manga ia le o le fainga. Me e se ale o le au porkiki e sau fa ile la ko ngofo fa se e fa porkiki. Ai me ese mai ilan tau e fa foina ia committee fa vai o tu malo kamale mo operations mo le milionga a misa la ia kamai a misa le or fa porkikia ma fesuisu ia ia pa ki eru ia ma o ifia ai le o malu e lue ia le ka inga ai la tau o lo ile milionga ai la ngol mele la kup ia ele nga tau kama mafa mai i. Ai fai le fia fai pule ya. Ele nga ka e umang kama mafa mai puro fa fai pule. Ko e ko kama mafa ku ile ile puro fa kai fongo le milionga. Ya wa lua ilo kama mafa. Ta tu malolonga. A foi merita tu malolonga fa wa tu proclame ne vanga fifi. Salupa. Maota Samoa service station. Salupa. 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 Salofa. Ua iai foi au au nanga i lunga al Pacific 40 ma le maua app. Mo nai tatou ainga, o lo alala i atu no mau. Tonte fia ona pemo o Samoa. Tautai A'e S3. We will see you again. God bless. Jebula watile wa 5 minuto te nei li July ono le tautua fa wa Bluwave TV le vanga la fiafi fa talo fantu ile avionga ile tama santo ala le avionga ya mwang tia Rose Domenico e por sunga de lipese ai mai sela o ka vale le ngo ko sila mai ai ta sila le tanga o sa molo ngalua la le ua fa tawina le tama le o le XUV 700 da male Mahindra lua se fulu ma toru le na to sila mai ke ruaku ai u lo le malo wangu ti a lo se Domenico le ki o ka vale
ai pe ia sa to malola avi Samoa le kata foi lea ia o le sunga ia Roy Crichton tasi la o Roy la o le Samoa la le wa ti el tamal nei mal fatu o folo fa talo fa to asiata ele nei vanga la fefe ma se foi ia o le sunga ia fa le tau en tau tunu o fatasi le mafuta mo le vanga le fefia me se foi yo pale anga siva ia Juliana me se foi la ia o wo ma pa anga mai tu polo fali le mafuta mo le vanga le fefia me se foi yo Joe and Stu le tinanga ala tinanga le mafuta mo le vanga o le fefia fa tai mana yo fina ngalo fa ali o le to tele o to e le i tau tele yo tu le tatu fa tal noanga male fionga ile fa ulunga o le matanga luenga so fo malo loina le sa fa tau no ina e le to fa ia va aina for sama i Samoa ai ona i vaenga o te manatu e tatou te fa so ai a wala ngai pe on fa yatu ese fina ngalo ma manatu fa alia ai e fuangi fa ma fa fa ia e sa ole le ia to tele le na o te tau le fa la wa tua o aru tatou malolonga sa o fa tau le tele o to fina ngalo moni ma fa maoni iyo se ere ke fo isa ir ko kele ma tulanga fa pena lenga ele fa pea o le fioanga tulo le tu malo le pa ma sa le panga wa fa nga ma se fo fa leata ele o kanga ka uma I know that for sure ele o tanga ta uma o fia inga wa ka o fia fa manguyanga e au watu mana tua o la nga maua le vanoa la alu le vango i ku i fa manguyanga ia ai peita ila na le foi na talo tau fi mai le lua se la wa fele sa va tu mo man ko le ngaru ko lua se la wa fi o le fa maungia ngala nga o la va tu pe tua awa anga sau ngai la se tala fa pe mai lipi se e o se furuka la o le milionga nga fola ile au mai ia man tu nga la ku e pe lua se la wa fi mo ai va kufa o le winga na le ventula tala se o ke o foka ika e o folo lo to fo ile le ia i tatu tangata ka kia ia matou o lo i fafo ia tunu i fafo o le pumongi anga le la fa ta tia ia matou o lo o ai tau malele ma lo fa uru tau ma mau fo ile ka kia ia la matou walanga e mongia o le mauanga i fa manguyanga mai le malo fo ile le e pe ke fai ngaruenga pe ke le fai ngaruenga e ola le pengifiki e fiki asi ngau se lengi le vaiaso le la ya fuaina ma to fa ya tu fa penei se or kanga ka lo fa ya le ngo fo ya ku ngui fa fo o le mo te nau nau yo to mo fo fa mangu yanga le mo ke mo o le la wa maka nga la ku yo ko fa ko to te sila fia le kamaranga o le milionga o pumungia o te la unga pea ma o fola pea le nei mea a mautu tu langa uma ma le lava singa o le fainga o le milionga ngai e u lava i le kufa ongo sai iyo or fo kuanga nga program ongo sai lo fia u ku per ngai kai ai avere fa mo ka yala ngai au vaku le malo o do mongi nga avere fa mo o to fo ile to te taita ia ma mo a winga le kai fongo sui kai fongo ko miki ma wa to se furu lima e pe se furu tolu o to se avera ko fa mua e mea ngai avaku ele ka yala so ia ko ke ngau e ur se lengi de kai me ngai lenga o le fa ko makasi ka ko wa mio now o le winga o la fa matalanga o Samoa winki lava skama ia tunu ulava ele fa kuskusa ma yang New Zealand ele fa kuskusa ya Australia ele kai fa kuskusa ya Amerika now I've seen him la le winga kala ale urupo ole le fai mai ala le wingor kala asiat ele umi lava onga fa asa vali polo ke kie fai al malo pe a koe kulai a toi tula il fai nga malo fa tita inga kako karangoa ia ile il tulanga fo ile le fa awa wai lava umar ngai kausanga fa aru polo ke kio karingatu le la kango fa fa ngofia fo ile le as an estimations fo ile le pos fa tusa a fai ongo sa ir ko fia u kupe o ko makai le kaula mua ile ngau e mai kupe kufa a fai e ke fia u kupe a vela lau fa mua fa kai kainga fa onga fua saule si milionga alwe ka vai me pilio ko mai kia onga fa leila ko fa le onga saule si milionga alwe fa le lei karingatu saule si milionga alwe fa le lei u ka va makua me uma
Karikongo mai lau kala. E penga o se luangi paia inga. Pe koru fo ingi paia inga e ku mai ele fast mal pro ke kile o milionga. Uma. Ko ke a pe ia ko umar ko malo. Pe yo fa kusa fo ile lo moka ile langi le karango mer pese we fo mai e ke savali au lo ma ali. Ora winga ola utala. Leanga e le fa apea e uma e ngale kausanga ua fa popor kwa o yo sak paikea. Le ai. Ele pe yo atunu nei e uma enga ua fa popo aku ele o mangkau ua fa popo aku ele o o Samoa ele ese me fa penga. Lono winga ole a fa ke le inga se leni mali tamau a inga ya kinga e ile ku malo male ku malo. Ai ku mau fa penga ile la po onu. A uma ngeila ona fa atau uina fuanga uma pe a maure ko vai ma ongosa. E uma enga wa kur ko shopping center. Wa fai lava ua le koe o isa lolonga sak pa ikia leo te fatua hea tu lousio manto ufi anga. Pa iyo ansiata masamo leo i te pa au manana tau ai la fa o ngaharka ko ngu e fai mfaka ika inga. E uma enga 5 milion o le si paya inga fa ata ita inga. Ia o fenga ko ngofo isa pa ikia saun nga 5 milion. A uma la le nga 5 tausanga ua fa le leia uma ua le lei kari ngaru o wange koe oso ku ilunga ngaru foi le masangi pe a ona taulo lo wale tau ma fa le ya uma me uma le lo pe o ku le se fulu kausanga po se fulu 5 kausanga po le lo se fulu tausanga wa saule ka mau ainga po o saule ku pelea ya wa ile fa ko fala inga foi le wa mafainga who knows le lo pe o ku nga kai mo fainga nga fai se trust ale ku malo ma ngu ai lo nai fa ko ifo o le tala noa ta ita ia ile anga iluma. Ai ongo sai. Ave ia le faa mua ile akinga enga o mea o loo pasia tua mama yo le faa tulanga inga. E alanga o le mea le akako. O le mea le akako. O le mea le akako e a makaro se mea manga o loea. E urkupi. Leanga o le ngā kula lava leo tatou. E tau te mana nao e maua loa. Manera loa. E loa manera loa le mea mga o ikako. Ai le se isiresilane, isiresilaifu. Ia vaila ni mga yo sasinga. Oka. Ia lawa makaku. Vai lawa matatu. O fu mare wilpaelo. O vai whaata la fonga. Wa se fer kau awor ko inga. Wai ko kusa uma ai ngai le ko fka vale uma. Awar telele fia wa isi ka ngaka fa mai. E va ku nga wir paelo e fayengi kulowa e va tu na wir paelo manga me e fayengi me ai. Ora kala nga isi ka ke vai telo e selo fa no ai ka ngaka o e faya la ko. Oi foi le tu lo la fo ku nga. Oi foi le ke fia fai kala. Amu ia ai ke fer wa iska vale. Amu ia oi ai longa ya mo popo ai longa wo koforo ua tu lo mau kau au se amonga e longo fia tanga tai tala noa mau wala lo fa pea ingai ainga o le ua mau se mea pe o se aulo mo le taimi mua ia amu ia oi ainga so ifua mai lo ngai so ifuanga eki ero in ka vale pa urima ai fa itete fo i walanga o do wi so ntala fo tala ma fai mai o anga me mo nga wil paelo manga wanga lo ya o le tala vo ilele o le lapisi le si tanga taila na va ai o le oloa o ana ile si tanga ta o le aulo na ile si tanga ta ele ma fai onga kusale la ngonga o ele ke karango fa penga male la ngonga siko inga masilo o matua nga mo mai lava ma mo popo mai lava e kanga ka wa stroke e kanga ka nga ainga wa mama i manga se nga se tu mau onga o le faku ainga kausi nga mo mai lava monga fa ka masua mai ya i de kala vo se o mai ngai kai ai inga ua ka ua ku le wil pelo se pe ua fio mai Yesu ua kali Yesu wala ku ka kalu me la nga ele lo o ele fie ka e faile tala ma fai upu ele tu sala lo langona male langona o le tangata lai ua ia maua si mea lea fa e veo se fa manguyanga ia ua se fere amo ia ioi
ua whaupopo I runga monga wanga o le laua, whaakumu ia le wilpailo. Ia e sauru a koe I kai. E tahua, e amata, o le whako aka koe le amakanga. Ia ai sa o le siro mako, ia ai ngai u wilpailo mai la, ngā moala sa wilpailo isi whainga. O le whasoana le vanga o le fiafi. O na ili tātou whaatala noanga. Neo, o le whaatala noanga lea. Sa tau ona whaelo e le sora na peitai. Sa whiangai mato whawa ai nā foresa. Peitai sa le se tātou poro kalame. I le sora nafi ona I swinga fo I o le tautua le Bluwave TV. O aso nga fua lea o le sifi mai e le poro kalame a Samoa e whaatau nuu le aso nga fua o aso teitasi. Ai o le aso luanga I le aso whareile. Ia, o le a tātou mafuta ai ma whaatau te ia tūra ofisa au tū. I au gila nei, e ila le tātou whaatala noanga sa whiangai ma le tō whawa ai le aso na nafi, ma le fionga I le whaurulunga o le soifua manoloina. Ia, le fionga le la au na fusia, ai ono Dr. Ake Roma Elek. Le ala o le a whaasalarowina le fiafi, ono o tūlanga le maalufia sa ila unanga le aso na nafi. Mangaro sila manga o le tautu mali ila foi fonga vatele. Ia, manatu lava I o le whaasoa manatu na o le tātou porukalame. E le a fia I fua matangi. E ai kako kere o whaingi kala o paimala whai. Ai o le tātou te whaasoa I mea I te tau lava ona manu iai. A whai e pa o papa I te oe, I a koe whaafoi mai. Ia e se le whai mau la e, ia me se fo isi o tātou wotunu. Alofa tele mo o tau, e le nei vanga o le fiafi, whaafetai te le lava le mafuta mai. Ia e lunga o le tātou porokalame, alofa ngia le tua tātou whiloa I le tātou porokalame whapopo I le aso tai au. Ai mai le tātou ofisa au tū I manukau. Whātua sia tamona nei taimi, a mai ar tātou whasalong whapisi nisi le nei. O na tātou o sa o le tātou whaatatala noanga, ma le fionga I le whaurulunga o mtanga ruenga sui fō maloloina. Au e te roese, ka ua I o ngai whisiri ngai whaafisiri inga, o le atali fo iai, I le sunga le li fō mai. Pea mai ar tātou whasalong whapisi nisi nei. Soifua. Talofa lava Samoa. O le o tau mai I whale o loa le Tasi Market I New Zealand nei e tātou o loa o mea tau lima SS mai Samoa. E pei o fue ma to o launga. Tuinga matano o panuava. Ula fala, ula nifo titi furumua whaapea manifo oti. Maleano noa I o nisi o mea tau lima SS te whilikiri mai ai. Mau fo ia tātou tau mafa SS mai Samoa e pei o ia. Ula mawhee. Whaapea talo, ulu mawhai. I se tau o fiatele. Pala au nei lole numero o lo o ilunga mo nisi o whaamatalanga. Le Tasi Market, le tali o longa. The Color Shop in Maota can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Maota. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday din ko makiva. Se me kana mo vine kwai. Among yo kolos fanga mo makulo talo fanga joy sa repente los fanga yo tsamisina. Sorry, e fia po. Ah, seri. Anga me kasi los fanga o fsi pe fia po. Uso, kan yung kokongi member fufu. Yeah, okay, so ifo. Pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maroso. Oh, talo po, welcome to Thomasin. Maro. Payment. Talo for matcha. Sili o le tulanga lo ia ile mata upo le misela lua fisfulu valu le sa mo le mawina ia ma le fa solo mai lua fisfulu iva ile mawulunga fo ile o le fo numero ila tona afia le misela o le fo isa ma we fam talanga ia le titi lava le rate o la to sa fa ila to tu ila temi ma sa le ima fo wina le tulanga o le tupu ia o la tele tu ia se tasi fisili le la tele tu ila o fisili fisili ia ta tum ta upo le fa mo le se o mai ilo filangalo o la si tūlanga o ia li tātou vaccination rate le o iai
au le tulanga fo o iai ia le tātou whamoemoe po o whaau pēa le tātou polo kalame le immunisations. Ia, ma le tulanga mwhaina whamanino o iai nisi a tātou suspected cases ia pe ua mawhusi tala o le sa maua na ia tātou samples wei tātou tini usi lai lātou po la stala mai ma le whaaloa. Whaptailo mawsili lau sunga vai. I whapea fo i le malu Samoa o mai tātou whasalaunga. O le eleise misela tono Samoa temine o samples o mai sa vai fafoi mai mo suspected cases. Wa suspected cases ai fo ile la mai tamaiti fo ile le mo fo ile le rash ma le fever ia. Ma vai to afo mai po le mea o se misela le pele ai ele ai e o se misela o mo ave samples in New Zealand o tali mai ai e negative ta ko results ia. Ai no winga la I usually a lai epidemic in New Zealand misela po Australia. Ole wala na sao mai misela tongo Samoa. Ai elese misela voile fa po endemic tongo Samoa. Sao mai fa mai ia mau ole epidemic. Ola se tūlanga ia ile tātou immunisations program mo whaatino pēr le tātou kalame. Wa levanga roll out le afo I wako ngele lua petrol vai aso on a roll out le tātou vaccination program mo le misela. Ia la tākita afo ile le tofua le whalmai tua ma lātou team. Ia fo ile vaccinate ia te maiti ia pepe. I le district level le nā lātou ia. Ma pena fo ila le team a pia. Yo aku lava pasi mai ya fenga pe ya le pa le fonge le fasolonga o le team le o koi ya su activate vo le iba masina mau ile afo fonge le fain tui ya tamisi langa fain tui ya tamisi fo ile M2 o le la o le afo ile vaccination rate ile valo sulu pesene ma le fast lim pesene e martu a te manku foi la o la fa na wa pepe so ya no winga la ai tu sala pe ono afilim se la o pepe fo wa fa na uta sanga uma ya no winga la ya foi su ya pesene voi le wa mo pola o mai no la vai le ono afilim se la o nga I le va masina ia winga la sui foi la denominator foi le la fai pe tau no vaccinate e sui la le rate a le la aim lava e foi tamai uma lava eligible tamai uma la iva masina sui masina yo atu ya uni why foi o lunga le iva super sene ia le MR1 ai tau ngo lunga le super sene le MR2 okay no winga lai or twinga rating na makwale leia ya le protection for the automated community of course would be ideal o lunga liba sulim sene for both injections but o pro lava le liba sulim sene o liba super sene ba super sene o tele ala automated o herd immunity for le usape mo watasi to lo le fang pis le for le to mo au te lo le vainga tau le wa e po le lava tātou tunu pe atu tau misela na le firma na tuol me sa ile lua fish fulu ma le balu au te ala fisil muli vainga le ala so fina ngalo or are we at risk of another outbreak le for o le outbreak la sa tupu le lua fish fulu viva ona e low le immunization rate a faila wa low for penasa immunization rate ala lai sa sao le epidemic I New Zealand ia no winga la afia tato ale e mo lunga tatu vaccination rate le voi se outbreak in New Zealand no winga la le we are not at risk at the moment ai tawang fa wo pe lava mo po tatu pisil covid ma kuil covid e pe ila se ila ale la pro refocus nela ele mi se la vale vo ta les covid ia la fa nga solo foi la mai sia po kalame tui pui el typhoid o pneumococcal HPV o fonge o vaccination programs mo la na mana o mia foi le va tu fa na tai o le matau pulo na lua o le sama ua o le ua ile fa mo foi le fa pe ua fa mo dia mai le tatu va foi le pisasi e mo la to ile va foi lo o ina ile matau pu fa fo ma e so so ni tatu tanga luenga se I fa sino so no ile va nga fa mo
Whawhitai, o se mea no mana o ia o Vice Chancellor o Universite. O se moro le whapea nei, o le moro ngā lai e whaiwhamu I whafo. Australia, New Zealand, o more academic clinicians, po o mai e whapitoa specialists. Lai whainga wenga tono whalmai. E whaia aunga fo Universite, ia whapena fo ila, e whetu wha I umai e tālengi nei tono la fo Universite whalmai. A mai se la whalmai fo ila le whapi I Universite, e University of Auckland ma University of Otago. E ia whongea fo mai o lai whaia aunga I Universite. Ai lua ma la whaso. Whainga wenga le whalmai. Whainga la contract sa ia I Sila. E lua ma la whaso sa whainga wenga I Universite, e lua ma la whaso sa whainga wenga I Middlemore Hospital. O le moro lana e whaifuina mai nei, e share tatou tālengi le, because le rotele ni so tatou. Ai o lai to valu specialist lai o le US. Ai o to telefo la to lai fia mai fia au no mai foi tonu fa mai. Le o te man kua si fo mai voe Dr. Pina Mosale sa ia le pathologist fo ia or only pathologist na sa mo sa ia. Sa fia mana o foi sa e fainga wenga I fa mai mo le tasi pe lua so ia te mila na fo I le ma fa fo pe le tanoina fo la le tu e share the resources. A te mila nei ia atonu wa sui mai fo ia o fo nei o natu fo pisasi e sa o tauna. Share that resources fo tonu la wa o uchi taku taleni taku na. E me lang na le wa mo li mai pisasi at man pola e tonu tana mo e mo li mai university me mo wa fo ia contractor fo nge fo mai nei mai university. E ta fo lang man li mai fo ma. Wa lua ia public health specialist lai lo la fo ile from university la fo mai ya a mona I lua pa ta to ba so vanga na mai fenga ko lunga I wa le tele ta ko public health program ta ko primary health programs wa le wo uti ala fenga venga temine ya pe si no sa fo I say I don't know fo say va vai pe ma le mai ya fo ya li I mata fo mai ia o university fo wa mali mai ia em fa ko sula to contract ia fa foi contract il fa mai ia mai le fenga venga I stasi pe lua so mai ia fa ai mai ai le benefits tele mai wa le ngata la o la keep up la to clinical skills ia wa la a fa la right teach la so ia so uma me fa pena e minga le practicing la to art le sa o ia a mai la whainga winga whan mai winga la o koe wha mai ia latu talingi sa o iao me mo mona melo no lua e le leile whai a onga pia wha pia o lai keep in touch with the clinical work wa lai sa vai mai me o penga e whaingo fia la le whai a onga le nga teaching and clinical topic le a whai remote le whai a onga ma le a fo I ma topic le a tonu whai les whai a onga le le ia malong tolu e ma fai langa muli mai la to tamai tia aunga e o mai I la to ward rounds la to clinic a fai nga benga le lab e o mai tamai tia aunga le lab nga la le access to tamai ti I fan mai mo kwa sala pusi e fonge e sal fai aunga mo mai ma la to students we ma lesi me a fai nga lenga fan mai e la to access I research data dele data fan mai ma fai la to research ia a faila ele ise la ko contract mal fan mai ele ise la to access data le lunga fan mai o inga tam fa noi me vo le pem fa nga le the data fan mai a mai la fa nga fan mai ia mon ko data live fo nge vai ala to is Haftai o te lo le wa ta ua vaenga le ala ngau te mana tua sa o iai fo I le tala ina o le clinic fo le sa e fatu ina le universite a o e avea fo I ma ia o stasila vaenga ta ua pe o le sa a le ua ta ua le pathologist o le tasile o whawhita uli le whenga I le matanto o le stato pathologist ia o e o lau fionga o se alifo mai whawina Whai ona e sau noa o le a tonu a se vaenga lai ona whawhingita ia lom whana o le tum sa silingi ia le komisina o tanga luenga o leo la sona whilinga lo I le vai a la so ue whilinga lo whawho mai se a whingita I ona tau ave ni so lom whana o le whai mita upulenga tasi leo who mai le fia mau le tātou tunu whawhitai ma whasili e mua lawa ona nga onga whawho mai il ta mai titi winga lai te taunga le lei maka
e sao tong le ang fa forma ia mal termine ia e foge mo lunga ia requirements la ang fa forma e va super senga tong pa selling lisi mal maths ma wa topics umana e tong 80% average lo no winga la ele to tele ni se ma faina ulu mai tong la ang fa forma wa fa ma lunga ia e requirements me mo mola na wa termine se follow is scholarship ma lo la ve i to sang umana on e kami fa forma apena le ono pe fitu tamaiti la famnuina ele lava wa fo ele to tele ni si ma work nga makale tawa nga woito ya memo mona melono lo a faila wa manera fo ma inei let's say if onge to valu o i pe to se full fo ma tau sanga e mai tonu le tanga wenga no winga la o le US o le UM fiti ya I rarely New Zealand for inge a faila to se fu to mai o mai nei e mo pola e tele specialties for le to fa ma ele na al pathology ala internal medicine e pediatrics obstetrics and gynecology o to tele ala for ile le mata time faina specialize sai le for ma pa me for ile o termine o la tau na ya isi for mai eu vou le fain tantale pe foi lá for mai foi factual metal imaging or radiology ia na tasia le for mai la ia terminei malesi la wala kwa o ngai fo ai na ngole uchi la fain alwenga e nem fa fain tai funga mo wani se o ile specialty la e le tasi la le for mai la fain alwenga tu nail pathology ai mon to la Dr. Pina la wa Abel University in New Zealand failana PhD o le Dr. Marita Tautongi la le fainga venga pathology terminate o le na o le la so ese opportunity for le way for specialize ma to well is fa o le ngata la long fa for mai ya to le ono tau sanga fa popo ye mal fa tau sanga fo le se mo mai le ya le specialize o se fu tau sanga fa popo lola ia male fa tau sanga ni alu o ngai le pathology lava ia a mana o la fo mai to specialize subspecialize ile forensic pathology ia lo no winga la lisi lo tau sanga na ia o mai fo la tu sala wa pe o se fu lo tau sanga tau ni uta mi si fra ole you might me la ngai uchi la fenga venga nga fa pe sto tele nis ma fai lan to tele fo la nis en fenga wa subspecialize areas here o terminata ko fo mai fiti lai pathologist terminate like tong ye Australian aid ya sa ye fo il pathologist mai New Zealand sa fenga nei tong fo la New Zealand aid ya ta ko se sanga mai ta ko development partners for you I say train stock pathologist yeah, I'm a trained pathologist. Yeah, for me, among profiler. This is a rare resource. Knowing I'm a fine for I'm a fine na pinch for easy at more Pacifica. Yeah, well, pathologist left having a tattoo, left a best on my fiti. Now, I'm my tonga. Yeah, I will listen pathologist a tonga like oh, yeah, well, having a nail pathologist left. Me have a titular resource. No knowing I'm a fine say east at more Pacifica. Ma lo fa tai ole ele leva tu nei ona to fiela u fiona tawa vele mtanga lwen ya te lo tele yo lu taule fe ngai dem mtanga lwen ola fili la u fiona yo wani ni lu itau tele a se tolu le te talu ona e se ele no fo le tatu office sili fo ile police fatum sili a o tatu mtanga ole wa e fe ngai nei le taimi fa nta o ye tatu mtanga lwen of time of silly remember more tanga wenga nei mo kwa to tele lo fenga wenga a fe ons lo fenga wenga lenga tana e useful value ACEOs o mo kwa tele lo fenga wenga fo le va fenga fo le lenga e tamu yengi me tutia vo le tamu fa yenga communicate wal meanga e tal no communicate fa so communicate I always tanga wenga tele fa pe fa fenga fo fenga fio le ni wes wat right I have for Eli e fonge the winga tang fai groupings for nga e communicate him tang yeah I have so to share your vision, to share what's important to you, what is important to health. I fai me fa longo vo fai me fa longo poang suggestions vole me la fenga wenga me fa pena ona oli uti o time to tell of fenga wenga pe fonge ele telling idea vo ile idea lo sa nga lunga
we mangi si idea fo ile mai mako CEO mako deputies ai la mutma fa la tele ai solutions la ia la fenga wenga ai le fa o mai si ai fa me mutala mai pe se mo ma fa ia fa lela le na wenga ia mal melo no le ke o fa te ia fa ia o le short ta ko fa la o ta ko vai la pe se il mena o fa nge o fa te ia fo ia ele fa pela se me fo na short fo i vai la o mo e tele timing short ele vai la o mo ai pe se i la fo le o acute domine ona la vai si le fia la o le pharmacist me vai nga le procuring ta to vai la ia reasons ese la ina wala inga shorti vai la me mo ele o lava vai la o fafo la fo ele o lava vai la o Australia me New Zealand o le mela o fa le tomu la o suppliers i nei o suppliers i New Zealand ma Australia no winga la a short Australia me New Zealand ia nga fo nga tu fa mai la nai vai la o fo le ata to ala conserve foi la ko vai la like for example la New Zealand a fenga short la fo e fo ngai mo antipsychotic drugs mo vai la fo ila yo vai fa nga fo ile ye i mai ngasi ma fo fa yeah excuse me ali la va la vai la yo mo fo ngai mo slow fo sa ya ta to ya la me se me fo na me pa me fo le ho i fa fo ma Australia New Zealand so meng vai la yo me nga le ti terminate te mo fo ila ka ko fo ila i atunu le mai el tel o generic drugs ia intia e tawa fo ile lenga follow pe level process ia el process vo ile fa ta vai la o me atunu ia e tawa fo ila siaki quality o vai la o mane ele fai so na mai vai la o mai isek no ele pasia mai wa fa la o le mai Australia New Zealand o man siaki na ai le quality safe da mai lang ni si vai la mai si mo fa fa o le ma fa wa taunga pa sai le mele ia la nga tamu siaki la quality vai la e la le process fo le procurement siaki mai me fa pe e fo ia le taku shows and face siaki ia quality vai la ui mai fa me o malana fo le ma fa ia me lang road shipping al terminei ele o a vai la o lam na mi va mai vale já pega mai pel vale pa fa pe lo ongi fa la o le tono le essential list po le critical list le alimtanga wenga e fa fa ia foi la vai la o inga fa le mal vale le a luas tolwai ona lam na mi va vele fa ongi fa tipi ia o fa nge al melon to la fa pe vole le was slow the payments for le ia ai sim tanga wenga vole le telam tanga wenga fa pe venga accuse by slow payments ai o te milangi o sa te ko payments o te minei tan wanga fo ka pisa fo i wa fo va vale sa le va vale le sa o pepa la coi saini ma ve tongi me va pena e le mfailang pe planning la fo le slow payments o mo ka faster payments e lang ta le si o mo to fenga wenga mai le pepa mai vaccines ai lu aso o mo pe vaccines ma ele ko ele problem la le la i tupe ai pa me ia fa va process tai ia o le fasil muli la o fionga o le pe tau mai tau foi ele o se me foi ia o tau sanga foi ta tau foi to no e pe foi le e ile pese tatu ia a fa ia tu tangata o te so on ai me aina e te sukai ia ai pa wal tali el toina la ngal frama lo winga fa mtalanga pe foi mai o le lava e tele fa mo mai tatu tangata ai mai se lava fa mai foi ia tatu fa mai o tipo fa mai le pis ele mai suka a vai ngala vai e ile le ngal wenga mal wala tangata individual tangata totas e ma fai ona so nei la vai e un nome le toi fa mo vai ia la te mi fa pende e si o che tatu vai nei ia ona tatu fa penale ona fai ala fasili o le ase so no ngala o fio ngai fa pe fe ona tatu na va tu se fe a vole po se message
ina ia tausui ai lea to inga talanoa le tulanga foi le pe la tatou fa mo mai sa ia la to foi e mai to inga mai ne mafai ona tatou e mafua mai lavo o tatou fa time facility o ile a tonu o lo fainga wenga lava le tanga wenga e vaku pe lava fautuanga fo il tatou mamalo tatou tunu a mea o fa mai non-communicable diseases por suka maulunga o mai e mafua mai lava ona o le tele tau mafa le tino le lava le exercise ia ai o lo vakua le message le e fongai o la lava o le avenko tongi ngai ai si foi TV channels and radio channels e vakua messages ale so fo maroluina e over lunga male tu se la wafi fase la wafi kupele alu e la quel message foi ale se message foi mela la fo boy ia billboards if mai uma ia la foi print materials so ile e fonge o se e fonge e fa tuai il tato tunu a mea a tausi tama fa lei a wole a ia tama fa me ai fo ile mawai mafa mal suka ia ana fo a mo fo ila suka a usta ia tula fo wa fo ile fa fa kala valanga e le lota tangata fo ile to te lo tangata fo la ko suka fo ile wa le ngata mita fo ile fa le e fo ai e pe ni si la fo ile a mo suka e ma fa nga fo lo toto na iloila ia pe o le leile le maulunga le toto e fo nga suka e fo fa le fa nga la mo meta mafa a tongu se menga e ma tau mawa fo ilumina a tongu taunga iei se mita fo ile se tangta fo e mawal mai suka e fo ilang tau mafa ia ma whainga fo iang vai ai a mawal ia le tangata i le suka po tuku maunonga ai ustai i whakunga e waku e fo mai ustai i fo nei i mea ai taunta mawhai ma le nunga whala au le no inga la e fa umi soifua ai ele ngata fa umi soifua ai le mo wai fo ilangi complications o me o complications ia o vunga o infected le vai si tu lo fo tipi le vai pe le anga fa kunga ia o dialysis me fa pena a sta i lava e le luas futo suta sanga o su kata kai le o ye complications ni pa sta e mo ila prevention fo ile ya wene mo suka ya a mo suka ta longa mo sta ila va me mo ta ya wene ye complications ya ya so fo o lo manuia She is beautiful. Now how's this for beautiful? No, this is beautiful.